isa cia Vilingi wa Mauvoo. Ne kwatia watinda ne samonda musesi aneta wa Steven MUEMA kalivonde ne wa Vilingi ne wa Mauvoo ne to kumanithia maundu meke bathukanio ala mekikite bakwito kamba ne Kenya na nthi sianza nena na itoko seleli tatokende moitano ambesi andeto TV Mutongo TV ne mitandao ne ya mekomo kanile yetu na Sharon Linda no kunanga Mauvoo akwanzia meko ne tutambozi ya MUEMA haratu manengete wetu alatukumbanesie ne vamwe na Dr. Steven Kalonzo Musyoka eyasendete la kunengwa kinduki kinenga na wa mundu eka kwiyosea na wono kwiyosea atongo ima yudia ukambane ni mabangite sathiki nene kuwete Ruto ukambane masaku mease Ruto ni munyanya wa ukamba atumia mathome ni momba na ingi kuthinikia ngusa nisi wakati wa ekeli maki tui na ithi mangamila kuma Tana River na umundi nitukuelezia undu upo musio walikile va Kenya na ukambani kitu kitite nyai sia uvo musio Vilingi wa Mauvoo. Twambise na utati kwa Ken Mutongo wa chama cha Wiper Dr. Steven Kalonzo Musyoka Asia ndetelete Raila Odinga kumukwata ambao ukosa usumbe mwakani wa ngilili miongoli na muonzano ndo Tongo ndunenga na waweka akoswa kabindane kaula wa gavana wa county ya Kitui Charity Kaloki Wangilo wakule serikali ya Kenya kwanza kuyanisia mawadho alama nangie mwenende bindane ya kwekoni ya maleve amane na chathini cha kumuthio musia mutande vya Pius Musembi county ni ya Makueni kila kitongo iwe ni ya Tongo ikauta kuma ukambani Kennedy. Ithana itatu tunawangwata na yazimio oka kungamia maandamano leo na itoisi kwa siumweleki ya tenisio na kunenga ivuso kuonena nyawa kuthenekia maundu alama na ukilisi vindani ya maandamano kuthenekua kusila kamiti ya mbunge mauvando wa serikali na ula ulei Kalonzo Musyoka nuwe vathathio na uneni wa mumate imake wakana Odinga ile kumukwata mbao usa kwa nini ukite bai weto Tongo itoketa kwaswa vandu vonengi aniliwa takasele katune sinduino siosa wai like amumazia nevinda ya Raila atonge kwoko. These things are never given, they are grabbed. You go for it. Mwetelete twamutonge kwoko kasele katune bazane konanga nganga mukambazi yawe aiba kasele katune when it comes to leadership of a nation. You go for it. Valano wakili undongo ya azimio oka Raila Odinga na wetia kanandena mwikio na kamiti ya mbunge 11 niyo kusovwa kuthinikia mathina alama no kiletie aiweta idhiwa vaidhiwa na usungi umwithia nunime ulasimika kusiokithia maandamanoni Kalonzo umbule azimio oka tameidhiwa maisa kwa kamitio ya mbunge muonza wakana uki kalone kima na kila kiutewa kaunti ya Machakos. We will give a list of the parliamentary team. We have no objection with that. The bipartisan team. We'll give the list tomorrow. And that will show that we are for dialogue. But dialogue must be sincere. We get surprised when people begin to shout from the bottom of wherever they are, and they begin to make it appear like truly tested national leaders do not care for this land. Vakalonzo wera tamekwithwa matekwenda kindu kingi ekona nanya wina uo na utena makothe ateo umasiokithe maandamanoni maandamano alama kwa tamboni ndongo ya chama cha NAK Charity Ngilo ulangine gavana wa tene wa kaunti ya Kitui ula umela wandani vindani ya mbevyo tuna wa mausungio mausa kwa ni muvitu kumiliwa Ngilo wera taweketa ndo wangi mbe mambo nyotia gas nondo ni wanywe ya kuya na Kalonzo hailiana na ukiawa Mheshimiwa, I know the work you are doing, Mheshimiwa Kalonzo. I know one of your leaders said that they can't see Kaluke where she is. And it is true, you can't see me. It is very true. But I'm not far away. And I want to say those who are saying it, wamekunywa tear gas the other day. Mimi nilikunywa
nimekunywa tear gas tangu 1992 jamani. Si sasa wengine hawa young ones wakunywa tear gas kidogo. Au unataka niendelee? Niendelee na kunywa tear gas? Our young ones like Senator, I kunywa the first time when I was taking tear gas ya Moi. Wewe hata huko. My sister Charity, I want to see you next time. If I'm demonstrating, I want to see you there. Hey, wacha hii mchezo. Mwandu mukamba mauta makuu mayanga anza iko, my sister. Tutona kwa zena demonstrate ya wambua zela hivyo. Hapana. Uvo musio wa tangu yonde kukwatiania kukitia kisia kena yutafanywa hikomanoni maseneta habunge na magavana macha machawi panangwata ni mavuli ya Azimio Oka mayeye avakuendea kukitia kudhiwa kongalama mikele kusilonanya hulawa emelama weta tamio sio kama mandamanoni. We had a very good agenda for Azimio. We said all the things that we are going to do. But others also said that as soon as wakule hiyo Biblia kiapo, unga itaenda 70 shillings. Tumengoja, haijaenda 70 shillings. Walisema mafuta itaenda chini. Tumengoja, haijaenda chini. So I think you are right. Even these discussions that you are having, the conversation, the agreement that we are having, let it be a little more transparent. Tujue ni nini munasema. Because we are interested in saving our country. Pahali Kenya inaenda, sisi tuko hapo. Lazima kuwe na mazungumzo, na tukiona mazungumzo yako na upuzi ya ujanja, turudi tena kwa maandamano, maanake ni haki yetu kwa katiba. Lazima angalo mchezo wa hali yulu, kisioko ndio street ni and we are not apologetic to anyone. Kama ni mazungumzo, ikuwe kwa meza, kila mtu akuwe, tunataka tuone hata viongozi wa makanisa wakuwe hapo. Oteti uwaende ya mathikoni mamu tutia Paul Musembi kisioni cha Sultan Ahmud Kiliombunge ni cha Kilome kauntini ya Makueni. Wala kufikia kikuu chake mbangani ya lelo matuku miongoli na dhanda tumaini muvitu unaye mkoni wa vya salam. Ken Mulinge Mutongo TV kuma Sultan Kilome kauntini ya Makueni. Ni muvyake ntuthi kwa Benjamin Dongo isia UDA ukamba nesia weta kana nesiende na kubangithia chathi kinene chambo ya kila gato iwa musini wa masako kitongo ne musumbi Dr. William Ruto antongo a measia kana chathi kichukito ukamba nondo musumbi Dr. William Ruto ne munyanya munene wa ngaliko ya ukamba na ke Benjamin Mwaka no kutwelesi. Miaiva mbato kuma ya muthia President William Ruto atambuko kamba kuya kitwimbo yani sia kutonga muvea yunovangie ingi kusiogithia kamba savali ne musino wa masako kwa mboya wa taisu wa chuma ki chukite na mivango ya kwa ilitathiki ikiwango di cha yuluyu kutelevani wa mwandiki mukwata ndi wa chama cha UDA muyumbe wa mwala Engineer Vincent Musioka Kawaya. Musumbe witono kwetha itutembelea matuko 16 ulani wa chumwa uya unge ukite na nienda nikulia kamba ndeme umbania kwanzia sio ndeke ndamo ketothoche musumbe wito athaithio ndema naikana wa chumwonge ukite uthaithi nduketha bandu bangi tukauma inyo nde tutie makanisa la tuvoye bandu beta wa masako kiwanza ni cha stadium Kenyatta Stadium nibo tukakomania bu ukainyonde tutane na tuitonga mubea pamoja na musumbe wito na deputy president wito. Ndambuka hii ya wachumwa ukamba ya President William Ruto ithokete ati tukuma mikono yonde Kawaya no weta vai mule chukusi wa mboya ni ii ona ndongo ii sia Wiper itongwiwa ni munene wa Stephen Kalonzo Musyoka siende wani ndoche kufika mboya ni ii ta ene vyalangi onde ma ukamba yu umbani wa kila mundu ni wa kila mundu wonde nitangaza kwa andu onde ala mepata na ngai ukaitu thaite ya muthia President Ruto hembo ya neta iku ya kitui serikali yake daina wandu makutala kuma ukamba Minister Eli Dr. Alfred Mutua na mwandu Penina Malonza ondu mwana mutai maunduni mamu no sesei mwandu Monica Juma atyo kwa yunu thenge chotalo mwinga nginza mani ya kiama minister vena ma PS Jonathan Mweke na mwandu Terimbaika na umetukinu 90 nambe na Amosa Daktari Victor Gyoko Munyaka na James Kimanthi Mbaluka kutwika ma minister nini yani ma CAS
zamani yake ya maminista. Utena miana hivyo na utalaungi mwingangi wa atongo ikumo kamba nthini wa board na maofisi angi manene ma serikali. Ni asia musumbe ni appreciative nundu wa kumusupport kula tunamsupport katika usakwani wake mubetuku na no kwenda auke atonge mubea na tuitumia suta forum also ya kumumilelia maundu mana ala also twenda make you mustari ni wambe including of course blueprint ito na maundu ma projects ila twenda sithi ni accelerate wanundu musumbe ndoka kaboya na kenuka atena ndeto mutabie. It's an honor and we are all geared to welcoming him into our region. We have a lot of admiration for him during the period that he has been leading, and we applaud him for many deeds that he has made in our republic. Kawaya nuwaweta menda kumbanya chathi kimwe kinene chamba kila kiutia historia ukamba kumudhoja President William Ruto elembetani thi ulama weta ni munyanya munene vyo wa akamba kwa wendi meko ngo na ugo chathi kila kiutumika kumulikanya President siendu siavata kukonya maendeleo mailembeta thi ila siailete kuyaniwa tamuni uwambe wa serikali ya Kenya Kwanza. Ninengetwa responsibility ya kuhakikisha kana visit ya musumbe ni successful ni etha inzio na ni chongo kulya inyo ndemo ndethe tubangithie nundu nibo musumbe witu tuina musumbe ungi ende musumbe amina kubika tuika nena ni cia maundu nthe tuika boyo ndo andu maboya na undu munene ukila akakulwa maundu tuika mukulia kila tu ku avoid maybe tio nundu bai mundu ina kaunongi tio maybe a possibility andu mokile maybe majaribu kwete bad politics kana cia kau which I doubt andu alatu ina money sober na ni kwatia onthe makoko katu kwatia ni tuthoche musumbe kwa kwanzia ya elite. Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi nye nito Benjamin na mwaka. Tambo thinga lekosia kitui ngwatano yatumia mathome kwa Vilingi ni mato zisikala musini wa kitui kunena nesia kumina ngusanisi wakati wa enenthi mipakani ya kitui na aithi mangamile kuma kauntini ya Tana River pala utalo munene wa enenthi utitwe ni thayo nangi makatiwa na maumesie maikumana na ngusanisi isu mainena matongo iwe ni mwene kivila wo Robert Mutemi atumia anima weta kana mena unene ni kati wo nangaliko ya kaunti muto ya Tana River ni kana kukwata Mauvoo mivakani su na kiona Ismas no kutwelese. Kikalo cha atumia aya mathome chato wa musini wa kitindini wa kanisa mwabala mainena matongoni mwene kivila wa Bishop Robert Mutemi maweta kana vena vata munene wa atumia aya mathome malikile na kweto sungio wa muthia wangusani sila siethito siekusi wa mivakani ya kaunti ya Kitui na kaunti Mutoi ya Tana River pala utalo munene wa enendo titwa ni thayu na ange makomi wa na ange makathamwa kuma kwa na kilo cha kuma na umundi ni ukunikila maundwala maethito mayende ya matema kuendesya ukamba na undu umwe munene ni kitu kila kithiawa katikati wa Somali na kamba katika mubakani wa Kitui County na Tana River na nitwa kana nitwenda ulikilela thinosu ithieta ekima Mauvoo nikenda tutonye ikalandi na kunena nyetumande usungio wa thinosu nundu kaundu tonya kumina umaitha na nitwiseneza kana mundu no nyuba nyanya ndi na nyuba mutoi na nundu andu asu netwatuaniye na andu asu bayendi tokataanisia lazima tumande njia ya kwikalanya namo tuimanya nesa kana ngagamia kwa Musumali ni leu na yombemba kwa Mukamba ni leu kwa utu ina thina umwe leu wa Musumali uyananga leu wa Mukamba na novaka twikalendi twetekelane namo kana yutukekala ata nikenda withie nitwaeka kumiania na kimwandiki munene wa thome uwa kamba Bishop Mwendo Keilu nwa kwatamba unene wa Mutemi vala weta kana meno sungio wa ngusanisio isu na kumela kwa wasia mwana kunena nyanangaliko sionthe na kwethukianisya kwete umwe na wibwano mivakani ii no kana kusie thoko ila sithitwe siekusi wavo kwa kavinda na twina mwikio kana itu na maundu ala methiawa katikati wa Kamba na Somali twina usungio wamo ivinda ila yailite na ithi ta Kamba Makuku, Kitui, Makueni na Masaku nitukumila na wendo umwe ula wa Mukamba na wasia umwe
na tuyonania wendo si kwa kwete usungio. Nake mwene kivila wathome uwa atumia kumava kaunti ya Kitui Boniface Kameta manzi no kwa tambo itambea musumbe William Ruto kwandwa kueta ni meyumbanite kutwa isionena nyana ngaliko yolei na muno kwandwa kuminitho koila sithitwa ikusiwa kavindani kalangaliko yolei na atwaisia miatene ya wa kwambili na wakana no kana kusukumia serikali ya Kenya kwanza kuthese ngalama asia mikalile ungi atongo imetuma national Kalonzo na mondoko tolaila muvyano ndo kwate nyane kananzi yeye na Mauvoo kuna nda kwasia andu monde makimu wende kana run development cha mwisho our county government to expect kuona twitho kumatwe mwana yo tumakuliti ni muvyandi kwithia ni twitho kumanye mwana mo seneta twi mukuliti na ni tumanie na ni muvyandi kwithia twitho kumanye mwana mo kutwenda kule tongo wa Kitui county tudo kumetwi mwambandi kana ndo maituma kwate mandeo kielelo kinene cha mbombano na sikalo sia atumia amathome ni kwete mowesio nila sithitwe na uvungulu wa Mauvoo na yumenda kwete usungio wa kutoa mevakani ya kaunti ya Kitui na kaunti motoi ya Tana River nibethitwe andu mayuawa bakethwa ngamia yuawa na nicheba nundu kuwawa kwa mundu ni wasi munene na ni wasio permanent ona ngamia tuikwe na suawa lakini mundu aminete kwacha thayu twitha twalikangala manene muno ithie mbamu ukamba na tio ukamba wa Kitui wewoka ni twamina kwitikilana kana ni makuweni na masaku ithie ni twamuka atumia Mauvoo uwo muthei tunena ni yulu wa maundu ala matuma mukamba atakwatiania Tilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Netonesmas Chalo Tuthi kwa dano utala munene wa NND alame utambo kama kambuni makuya leo wamba mbeke na silikali komanda mbolea ne menda silikali kusela muvyani wa OIMI kumate thesia maundoni mawai wa mbolea ula wende kunewa aimi kuma kwa silikali ya kate aingemo maelesia kanaba ina umelu dhini wa walani ula wende kuwati wanike na kukwata wusu kanambole su na kedan wa muangalani wa kutolesi aimia maine na Vilingi wa Mauvoo vanza wa makumbi ma silikali makuia sindu muthemba wa mbeu ukamba wa masaku ni maelesa ni maende na ulia ni lwanundu kwa laniosua kwa fertilizer uende na utwaigwa aingimo maiweta kana vaina umelu undu kwa na utumane mokuvi ulame utumi wa simuni wonne kana mailito kwa fertilizer supertendivi ilima vikama kumbini ya maithi ya maundu ni kivothokanio aingimo maisio kama vuvetesia nundu okosa mbesa ila si kwendeka kuma pacha tupikia kupika saa ile na tesi wasabi wa kendo saa ina nusu na makuli ala mebo maingi ando menene opo wa pocha eno ni fertilizer wa manai kana fertilizer wa mbesa ndu liwa serikali ukaandikwa not for sale unenga nuo maana tongi tunoni na either ni not for resale mongele RE ta prefix tumanyekana tiwa utaya keli nuto note wayambe na ndukate ingi nundo nduma biazala maikethe mayosa fertilizer ba maimakate momethusie na mwene ndela mailotete kaba ikindu meukwata na either ndi wibwa nukuibiwa no wibiwa nanzia sito no record watakuiba na simu mpesa atune watili namba tuibe nayo lakini timbeza sia cash itu zike ndio ile kwa tutwa kwa usilikali tu akulia ithasechu Juma yenda muvea wa uimivanthi ya Kenya withiwe na umelu na kumaendesia yulu ondu fertilizer zu vathio kwa NND wengi maikulia ndivisu itwayo kwanzia siaki umunthi vandu va kuiva mbesa selesele unuloto na kuothothea ulusani na wosu pocha teta wecha toya ilo the pocha kiki to cha pocha ni chau is it an offer kana ni chau kana ni wa mana na kindu kingi process sia bandi line very high kumba kwacha we process wa evinda ya samuno nimekwikala nundu nuko na line nune watu namba ukathi ukatwa balotwa lakini bobe na line keka ni monge line desks sia usavu ando ukathia line wa kubeba na nundu usubi ando miendele kulame uikwasa maikatukiwe onogyo visa munene ulaungamie uvonge wa masaku ni waelesea aemi maili tokwata fertilizer kuma kwa silikali kwa ndivinini kivathukanio na wakwati wa ingi alame ovikae kumbini mena wikwati okwata fertilizer suma na nundu wa kwema kuelewa nutumane ulotumite kuma uveani wa uimi Daniela Mwankela
Mutongoi TV kuvanza wa Machakos Cereal Board kauntini ya Masako. Mubiadan ibindani ya Kristo meutani ya siku kuu ya Pasaka uwaisa kwikulia ni hata ubo musio wanga iwali kile lembetani ya ukamba mwandiki wito Robert Mutuku nutumbanise kilungu nyae sia ubo musio yulu wa kanisa wa Reverend Joshua Muoka Memorial uloeka muthanga ngelani kauntini ya Masako na wakiwe ni asunguma ikundi ya CMS alama ya tete ubo musio kwi mwakani wa ngili umwe ya mana kiendane 14 na watu ekithiwe ni silikali bandu bake historia kana monument. Yendia kwata ni wetu watu watuweka pastor kana mimi wizata. Kanisa wa Kianglikana kana Anglican Church of Kenya ACK ni umwe kati wa makanisa alamethitwa mustalini wa mbeva nthi ya Kenya maunduni kwa thukanio mevo makulunga silikali. Wo kanisa uwa likileta va Kenya na wina miyukambani wito. Itina wa ikundi ya uvo musio ya Church Missionary Society for Africa and the East yila yasikanieta CMS kuseuvania sungu kwi matuku 12 mwaini wakana mwakani wa ngiliomo maana muonza miongo kenda na kenda ni atambukie va ile mbetani ya Afrika vala kwi mwakani wa ngiliomo maana nyanya miongo ya 33 munyaicha wa uvo na mutembei John Ludwig Kraft mwamba na mutavania na mutembe yungi Johannes Rebman maende kulika nthini ile mbetani ya kisio kila cha kwetwa ukomboni ya koloni na cheski ya British East Africa Protectorate. Yoneva ukamba tutona kukwata nyaye sia kanisa uvala weselile. Reverend Joshua Mutua Moka kuma otoine waka muthanga ula wingelani mu account ya Masako ni umwe wathukumanie na asunguma ikundi ya CMS alama avikie ukamba. Mutua Moka atilawata wasiaitwe mwakani wa ngili umwe maana nyanya miongo muonza na 5 ni asimatesi uvo wangai na avatiswa kwi mwakani wa ngili umwe maana kenda na kenda. Tiana ni putameno nundu wa witiki ukelindwa ivo unane te akite basanga mbewa na aso mau meta bata akite bantu ba na buka mutha kwetwa kwa so misi tatala wa so minondo mataenda okanisani tukaya buka muthanga tikasome aputeta wa andu masomi so mindwa ikwa kwa munini muno na ndola so mayendawa ina somie na afika form 2 na mbia mitavoni primary ni Machakos Girls na mavoju na walimu nina ndiye shukuru nasoma ziweze akwa nondo ni walea maondwazi nasoma ngandia soma muno na tukiela silizeta watene kana boza hiyo kunde wezi ajune na noni sukuandika kusoma mbaivo na fika kundia zimbe nondo wene na undenda maondwazi. Mwokaniwe wesomethisie aitetheawa ni mutavania wa ikundi ya CMS musungula weta wa Harrison akamba maimutamuka ta Elsen. Atongwa na sungwa soma na kuandika. Kwanza wai mwandiki mune wa mkwangalo. Wai kalani. Mako nawe ya mindo wa kawa. Kede anu kuandika. Ala mota maiteka wa madhime wa kilosiana ata. Tia si aisiro ni tasita jo tikilo. Pound wagwa pound sianata wethe andikwa aya wine ngwa mbesa yaku mananga mbesa nini ota miongo matilingo mangotole kwa mbesa isi kwa matuko sayo mbesa nagize ona ka siembinge pindaze kumanwa na kisomo kichake kinini mwokani waandikiwe ni musungu ngi weta wa Johannes kumandi ya Norway na ambatandeve kinya atwika muungame wa monda wake wakawa kisioni kicha kamuthanga. Kwi mwakani wa ngili umwe maana kenda na 10 mwoka mwamba na mutumia ungi kwa isitwa James Motela umaya wa mutangasi wenguma vanthi ya Kenya Leonard Mambo Motela ulaweta wa tawaumite nthi ya North Rhodesia ila umunthi iskanieta Zambia ni makwatianiye na musungu uweta wa Harrison nthini wa kunyaicha uvo wa ngaile mbetani ya ukamba. Ndi bandu betwa Nazaland nipo bathi Nazaland na badala kwa nune sinewa ai mwana wa ngombo ila mindo ma freeways
tenela no wise to kana mwisoma matwa pa ingombo sia tapita kuma kila bandu katika Africa watoto masa mindoni British katika Britain gomekala na mavriwa madhi malama taoso madhi America alange mosono wasongola menda akosa li musongo wo siembo tele kana kanini ni mosete twa ingela madhi na gwa makaivo munimba makasove yawa ona mukawambe hotela ayumwe ayi musierishere masisel musongo uwa muemi waka wa Johannes ni watwaiye mwitu wa Elsen kana Harrison weta wa Ross na Johannes amatwila kitheka mundani usu wake wa kamuthanga ni kana make kanisa mo mena Harrison na kamba mweta Elsen ni make kanisa ne thio we omwake nye ona niko te mwitu wa aitwa wa omwake lana emethie amata ina mona na mukawa Harrison na mona indi ndia ese andu ange ba murula ina mona aisa na sia konde na siona moka mindo Sunday school ala mazandi la maenene mabuku mane moka kwepinda kwi mwaka ni wangili mumana kenda ne 14 musungu uweta wa Elsen mwoka na mbotela ni mambisi waki wa kanisa ateo itina waka uwambe wanthi on the wambia Joshua Mutua mwoka ni walikanile na askali alameta wa Kenya African Rifles na athi kukitia ita sia Britain kuyanthi Abama ila kwa yu iskanieta Mayama na vala itina onake Elsen na mbotela malikile kauni Osum ndiwani waendie na ila waendie oma kauni na seni wokialika ndeni itina waka ukuthela kwi mwakani wa ngili mumana kenda ne 18 atatu ni masiokethisia na kuendea kwa kanisa ulama witie British East African Church na wathela kwakwa kwi mwakani wa ngili mumana kenda na miongweli wina wasa wa mita 14 na uthonthe wa mita 7 mwakile wawo ne wakuma nthi ya Uingereza ela maumia Bama 1918 mwaka maende na kwa kanisa hii na nisema amini ya kwa 1918 sorry not in 1918 1920 wa maamini ya kale kwa yaka otherwise his structure ndia change don't the ile bayo ndio kwa bako monde kanisa uoni waendeye na kuyana na makwata mono mukaungi munyaicha wa uvoku manthi ya German weta wa Grossen evindani dila kivomo akisioki weta wa ukuwa mukima waandikitwe ni Johannes tamuwi wake ai mwetu etu ama ethically manda ako makataba nyobo itakali na kama ngwisin tamwita ngwisin na niji inu stia tona tamuka Grossen nuenda muno kutabanya kwanza nweke ando bina muno kuyando makonenga desena itawesie nini ndiba mwitu asia bedikira kana nya nuendi okuli asia imaka mamunengelo samaenda nini maenda Sunday chivo uko nenge nda nibito no silikale nenge ndiwa iwa kangundo waitu wako matabo bitabona eto kam atwa kaloboto akoko waiwa kangundo muka wa Elsen ni wakwatianie na Gosen thini wa kuvundisha ciana nini Sunday school na ingia mavundisha kuandika kusoma kuua na kutuma kati wa ciana ithi cia Sunday ni vamwe Francis Juda mwana wa Joshua Mary Ndambi mwitu wake na Grace Kavithe yumo kanyi wokie ya ese yakwa nukumbenda nye na mwina wa wakwa alangi akondengi mazai mana kwa ta mondwa lo makizeo amwandenda tilike mondwa suma kizeo endati twikeshana chake tende kanisani tuweta ndie kamuzanga tambio zisandi no zichumwa teso bika bando tatwika niti ubatizo tondo tabatizo na mwana wake ola weto mwalimu mbeo menduyo tabatizo boki chiwandwa inge eziti yazi wazi tia nene ngejwiti siwetekelo inya kwanda mwendileta na kwa kwetekela na batizwa eza kwa no waemete yo itina wasungwa kuvika kisioni kicha kamuthanga akamba onthe ni mametikilile na ni metikilile uvo wa Ngai twithiane nthini wa kilungu chake lingwelesie nyenita wa Robert Mutuku.
Ni muvya Robert Kilungu cha kele ni muthenyani wa une twambo semba uthio mwone mukube nitukite. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wichenginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi nithe tune single 300 na kwenda single 300 mundume pethina masitwa nitawa Faith Mwende we single ni kaletwa 300 ni single ole 300 lakini 300 kote mingi kwa mundume single ni 300 na no manda omuntu ni manda mundu tuto no share single kwa mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni utuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka meswe eso ida wambitese kota nenda zinuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kana ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwatiania na Peter Mutuse wa Maunda gethomba supporta baby sitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndateka miongo ina cia iya mawiyo Kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba mbenzi japo tuna tofauti kila moja wetu ana sauti tuinuane ushirikiano wetu tuinuane na ukaribu wetu tuinuane tuinuane tuko pamoja maishani tuinuane tuko pamoja maishani tuinuane. Ni twasokire mwana musesia munini wa Musumberi Gathi Gachagua no watongoze izeso ya kubinga cha kila kende Mombasa cha greening judiciaries in Africa kila kithiawa na kielelo cha kutonethia asilima makwani kuthukumithia mea ya mawithi ululuko na watei wa mea maunduni mawithi ululuko thini wa umbano muvea wa koti no manyie mwanya waguo thini wa kusia uwaliuku nzeve kumina na kusia mauthuku ala maumana naguo na Angelina wa Museno kutweleza ainena kavindani kala wethi wa ivinge komono yi county Nairobi munini wa Musumberi Gathi Gachagua niwe watakana avungwa aingi vanthi ya Kenya makoneto na mavitio manini vala wakulia muvia uu wa koti kuikiria kana avungwa ani matumikia kifungo cho kwanzia kivathukanyo takusuvia mawithi ululuko. Distinguished delegates, diverse research shows that detentions and prisons in most African countries hold more than thrice their capacity. In others, more than half of the detainees are petty offenders. Petty offenders are punishable by a fine, jail term, or both. Most of these people are hustlers. In other words, they may not raise the fines. Instead of custodial sentences, I urge the judiciary to embrace environmental conservation sentence, as has been recommended in a host of criminal justice reports.
Nowetakana serikali ya Kenya kwanza ni yumite kukitana na mawali ukuma nzeve kwa uvandi wa miti vala wenda muvia wako chukwikithia kana ni maile muvango Kenya is committed to environmental justice. You recall that last November, President William Ruto led the Kenyan delegation to the 27th Conference of the Parties, COP27, to the United Nations Framework Convention on Climate Change in Sharm el-Sheikh in Egypt. Among other issues, the President highlighted the polluter pay principle. This is to compensate countries whose contribution to pollution is negligible, a majority being in Africa. While slugging implementation of the climate compensation model, we count on the judiciary to issue precedent-setting judgments. Such judgments will also inform new laws or reviews thereof for the benefit of the people. The judiciary should be informed on the rapidly expanding boundaries of environmental law. They must also be aware of their role and responsibilities in promoting the implementation, development and enforcement of laws, regulations and international agreements relating to sustainable development. Kavindani kau ni wakathia vanene kumana yeye tetevamo ene yenda kivathu kwa nyumuvia ni wakoti matonguo ni musilimu nene wa makwani Martha Koome na munini wake Philomena Mwilu vala rigathi kuetakana kwa tuwa mawithi ululuko kuvikia yu niwe yumeche kusuvia mawithi ululuko kwanzi ya kivathu kanyo. This was a high-level delegation of skilled and experienced judicial officers. The symposium was, therefore, a platform to share experiences and good practices. Being a discussion on climate change, it was a time to also understand how the judicial system can contribute to countering this phenomena that has posed an existential threat to humanity in Africa and the rest of the world. Allow me to highlight two examples of good practices from Kenya. In the year 2022, the Environment and Land Court planted trees across the country to mark 10 years since establishment. This was a boost to the executive's plan of planting at least 15 billion trees by the year 2032. Onawevu musilimu nene wa makwani Martha Koome ni ukuetakana wakumano ye ivanite kuikithia kana ni meanisia uthukumi woku NND kwa kuikithia kana mawithi ululuko ni masuviwa. To the Nairobi communique that has been read to us. As I sat here throughout these 3 days, in fact I've been here since Friday, all I've heard is that this is not a talking shop. This is a call to action by us, Chief Justices, and ends of delegations, accepting the enormous responsibility that we have been given by our people to protect and promote our environment and mitigate on climate change, that we are not just going to lament, but take action. Munini wake Philomena Mwilu ni wawetekana mawala nyo alame kitu ni muvia uovumo na serikali ya Kenya kwanza ni makuviki ya kumea nisya. During this year's symposium, we have benefited from the most informative and erudite speeches, keynotes, panel discussions, and plenary interventions. His Excellency the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, set the tone perfectly, signaling the political will of this country to support and strengthen the role of judiciaries in addressing the triple planetary crises. Gilivotia Vilingi wa Mauvoo ni tawa Angelina Mose. Naende jade keuke museni wa ilobiti kwa Mombasa muyumbi wa Machakos Town Caleb Mule ni wakulia sei maika tume amanyiwa kula tendevisi ya masomo kana fees aiweta kana ni wongelangi tembeze siya kukwata mba ukisomo kana basari ainena kabindani kala wanengane siya kisia basari sione siki badhokanyo kiliombunge ni chake Caleb wengine wadhana kuikia isese siya kuika ukuni kilimaondoni maa kisomo kisione cha mutitune na musini wa Masako tanze mwea kukilia kisomo ayadhana kwa ilia maundu mamwaki wa stima kwe NND makili ombunge ki.
kila kana kala konda kana usuise pai mundu tana unausuise basari kwenu kate na basari na moye ndio bungu na nienda kwiki ya kisindu sio ndesi wazi basaries munanga iyana mundu kuibewa kisomo chonde either sise o boost o musei kekani tona ni munanga sio ndi mwisondo ni bata ninyi ukethe akila kana kena chao kena basari yakwe yanyakana na munenga beza sio ndila siendeka sia fees lakini mundu yiyana alaba angetikase tafadhalini na yende ndikulia alimu please tafadhali kwena omo wa shukuru na kwena omo wa mbesa siana tafadhali muikakuyu nitwende na kumutetea na tuthukumite nesa na governor onani waisie mbesa no kutuos ngela si ambassador kwa ugitina wa ambassador isi ya mheshimiwa Caleb no twetete ambassador ingitiona no tutatete kila kibo twenda kukuna sindu ta Caleb nundu Caleb no na tusome disie kukuna sindu twile onanitie na tiozo mwana wote muyepe omwana wa kwika nesanga tio kwenengi na ndisio kone niwa sini mututhie na itute kone sanga mheshimiwa Yohana anena nesa ni wansi ateli baikindu kingi ite tutonotia siana situ nundu nenge tiuka kuile kayenene tusianada tio yenda na ite langita kidogo na nitiezo dala wezelia hiyo ndeno ngombe tukite yani wa upload lakini mwana la ina kwena unengiwe kisomo nuwezi no mali akakwasiwe ukona mwana osipia sio kondo no akawachau okitheka ila na ndio kwata na muzumbi kuya na muyendi kome ya mbetho nene teje sindu mbingi kindu chambe kila nene tisi ne masitima sitima ndiye ndakona mwaito ndukuwa utakwata se sitima utokwata ukuto nene na ndiye neje sitima na nuende na uprocessiwa actually as early as 2 days ago time ande you na neni na mwenende sitima kuya nikenda totilizie programs imwe mundu imbesa ne mbingi ila sio kama sako sia sitima mundu wa kwetuma title deeds nitekalete mono tena title deeds ba na title deed kana cheti cha umiliki cha shamba ni very important nunu ni udhi ukati ukobacho ukwata mbesa sebe mwana sukulu fees kana siambe yokabia sala nene na neni na PS wa lands atasia ndio ukwata title deeds nitoke muno na nisiende na process tulikando nyu enendela mateza sema we akibothokanyo weba utandethia soko ne watala matungulu nemendekelia silikali ya masakwe mande bandu basio ba kwikasia kiko ne kana kwikithia utheu soko ne usu watala mainena na ndiki Mauvoo maelesia kana kiko kingi kithitwe kibetho soko ni na kutwawa isio ne kauta ila sie ute wa musi watala itina wakumba ni wakundu kibothokanyo kila kitona kutwawa ne kiwu chambua mbosene kwete muisio kwe enende na Boniface no kurutwa ndunyo Kwithwa mavutikana giko kiveta uisio ni kiwathonyo cia matungulu ivotala enende ne mawetakana kundu kimwe giko ni kineno vulana na enende na kwithwa kikawe kuo na kiumba ne ovo namo kukitumia tavuka na kuoswa kutoa kundu kivothukanyo kutethia maundu angi atala twina mwitho munene muno nundu batala by dumping site wasisia one soko wa indo wiba ni thito ndithukuma wia wa uthocia nama o supply nama maskulu na kula kunge bandu ba miaka mbewa 10 na soko ni wisi muno na itwe kulia kwa ndai ya serikali ya Masaku isi siondu itona kwika ima the dumping site kula kumama watata kwithia kwito kikoni takula kutavika ndu kila muthenya teo mavinda mokwisa okomani watalo munenye wa enende talame okona maundu maki utandithia gima watachothewe vanene kukosa vandu va kuita mavuti kisioni kicho nginya serikali ya kaunti ya Masaku ikiange kithito kumamandhia kundu kwaita mavuti dumping site ye bandu bayo wena ba takataka uonde wito ba nundu by dumping site kwina korela kwina Mauvoo maingi wasisia ba withio condom ndumia wasisia ba withio bumpers wasisia withio sindu ila siaka wasisia withia kiko kingi pyu yoi tuikalata ndani ya mbua mesikwa kana giko kini kitonya ukuwa nikiuna kulikuwa mbuseni na kuweta mathina ta Mauvoo la matonya kumbila enende na kwithwa wala kikitakisie na kitonya ukuwa nikiu kwa mituki bado yake wakiao
tukila baba ila kwiki ugeza kwithia ona tumathika kana we umete mucie kana tumathika kana wandu bandema ko ni kukulia kwa ndaya dumping site ya mbingu bandu ba nikenda withie twathukumia bandu ba nesa mabutia mauma ba malika ba usini wakatini makai downstream ona hicho kitumi labda wiwa kwina kese cia korela ngali yengi kwa hivyo tukule kwa ndaya ite gavana wa Bina itu kuendete na uthukumi waku ni musio lakini tunathina dumping site kule kwa ndaya wenda ukawiyone twanenie twanena amevotanithia maindo nimaleseka maithuluko motima so kwithwa mavulanite na mavuti ala metovanie nthi na gikuvikia na kumba ni kula makona utandithia hata ukwanya ilovia na indo kati wa malingi kababe na thina munene piu na no nginya tukulie kwa ndaya ndu twi ba koti pawa sisembeza ila sisilaba kila wa mutana soko nimbeza mingi muno kanzu yo sambeza bingi muno lakini no nginya to create a conducive environment with the dumping site nezo hivyo kwa utafadhali tuikule serikali identify a field kiwanza kana mulis kiwanza dikalabe dumping site hiyo ndio umeba na baba hizo wabe a conducive environment for living otaugi ocho kila methito maikulia cha kutungiwa kana kusoiwa miomo yacho ni makule mathinikiwe na kumavete thina ula withito imavingi sa kabinete la matwaisa maundu momaki utandithia na ni kukulia gavana witu athai kutotheka ogatu sobezie sio ithi undu sio ithi ona ibeti uliku kwa kibeti chakwe baba ibu wako maiwa kanukile nundu baba imengo joge githei Vilingi no nyukuma matungulu kaunti na masako nyene toboni mutezia Nende mwana mozezi atu mando nyone twabika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwanone wa saa 3:30 neta wa Steven Mwamatu na Sharon Dinda kuanzia ya Meko tuko manelenge kwenda ni pamoja.